Тыныштандырайлы чогулушубузду баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен бүгүн биздин Каракылжа районуна жергиликтүү эл менен жолугуп, калктын көбөлүү маселелерин жеринде угуу үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламович катышып отурат. Ошондой эле бул жыйынга областтык деңгээлде төмөндөгү жетекчилер катышууда. Сот департаментинин Ош облусунун башкармалык башчысы Байкишев Кубанычбек Кадырбекович, Ош облустук прокурордун орун басары Сегизбаев Алмаз Ташмаматович, Ош облусунун ички иштер башкармалык башчысы Абитов Жегиш Исеналиевич, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинин Ош облустук башкармалыгынын башчысы Шаматов Нурудин Жалиевич, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош аймактын башкармалык башчысы Чыңгараев Абдинаби Абдижалилович, Ош бассейндик суу башкармалыгынын жетекчиси Абибилаев Руслан Арзыкулович, Ош электро ачык акционерлик коомунун жабдыктарын эксплуатациялоо жана ремонттоо башкармалыгынын начальниги Токторбаев Бектемир Абдыгапарович, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине караштуу монополия каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча бөлүмүнүн башчысы Кокошеров Санжарбек Шашыналыевич, мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционерлик коомунун Оштогу өкүлчүлүгү Нариев Турбек Абдулаевич, Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Калыкбердиев Дамир Маккамбаевич. Анда сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламовичке берди. Ассаламу алейкум, урматтуу Каракылжа районунун тургундары, урматтуу жыйындын катышуучулары. Сөзүмдүн баштарынын алдында сиздерди бардыгыңыздарды Рамазан айы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ошондой эле түтүп аткан орозоңуздарды бардыгын Кудайым кабыл кылган болсун. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен биз Ош облусунун ар бир районунун борборунда кеңейтилген курамда ар бир айылдын өкүлдөрүн жана жетекчилерин чогултууну чечип, бүгүн биринчи жыйынды Каракылжа районунан баштап отурабыз. Мына азыр көрдүңүздөр, мурдагыдай чогулуш эмес. Мына ар бир айылда биз элдер кетсин деп тапшырманы бергенбиз. Азыр мынакей батпай турганыңыздардан биз бул жака бардык областтык жетекчилерди, мектептин директорлорун бул жака чыгарып, силерге орун боштотуп бердик. Мурдагы чогулуштан азыркы чогулуштун айырмасы бар. Туурабы? Мурдагыдай жүзүнө өткөрүлбөйт. Бүгүн ошол карапайым калктын элдин үнүн укканы биз бул жерге бардыгыбыз келип отурабыз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, өлкө башчыбыздын айыл чарба ишин жүргүзгөн дыйкан фермерлерди колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгын төлөөдөн бошотуу каралган. Бул жарлыкка ылайык дыйкан фермерлер 2022 жылдын 1 январынан тартып 2025 жылга чейин сугат жер, кайрап жер, жайык жана чөп чабыны жерлерге жер салыгынан бошотулат. Мунун эсебинен Каракылжа районунун 3 миллион сомдук жер салыгынан бошотулат. Быйылкы жылы мамлекетибиз ирригацияга жана өрөөн менен камсыздоо үчүн айыл чарба багытында аябагандай жакшы көңүл бурулду. Мисалы, сугат тармагы үчүн Ош облусуна 135 миллион сом акча каражат каралып, анын ичинен Каракылжа райондук сугат суу башкармалыгына 10 миллион сомдук акча каражат каралган. Анын ичинен бүгүнкү күндө Каракылжага 8 миллион 200 миң акча каражат келип түшүп, ушул каналдарыбыз, арыктарыбыз бүгүнкү күндө тазаланып жатат. Андан сырткары республика боюнча Россия Федерациясынын жана Казакстандан өрөөндүн жаңы сортторун
сатып алууга 1,5 миллиард сом акча каражаты бөлүндү. Анын негизинде Ош облусуна 285 тонна жаздык будайдын, 500 тонна жаздык арпанын, 31 тонна сахар өнүмдөрү алып келинип, жалпы көлөм 821 тоннаны түздү. Ал эми Каракылжа районунун дыйкандарына Казакстандан 30 тонна будай, Россиядан келген 82 тонна арпа өнүмдөрү берилди. Белгилеп кетсек, Айыл банктын шартына ылайык үрөн 4,5% үстөк менен товардык насыят түрүндө 2 жылдык мөөнөткө берилип жатат. Мамлекет тарабынан быйылкы жылы дыйкан фермерлерге колдоо көрсөтүү максатында 6% менен жеңилдетилген кредит 3 жылдык мөөнөт менен Айыл банк жана РСК банк аркылуу берилип келүүдө. Ош облусу боюнча 2022 жылдын 1 кварталында 316 миллион сомдук жеңилдетилген насыялар берилди. Алсак, анын ичинен Каракылжа районуна мал чарбасына 41 миллион сом, талашылыга 4 миллион сом берилди. Урматтуу жыйындын катчылары, мен кече күнү ушул Арабан районунун Төө Моюн деген айыл өкмөтүнө барып, ушинтип айтсам, ошол жерде элдер biz bunday насыяларды көргөн жокпуз, алган жокпуз деп айтышты. Балким бул Каракылжанын айылкы айыл өкмөттөрүндө, жер айылдарында bunday насыялар жетпей жатса керек. Эгерде жетпей турган болсо, биз ушул жерде бүгүнкү күндө мына ушуларды укканы, талкуулаганы келип отурабыз. Андан кийин 2022 жылдын тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол коюлган. Анын негизинде Жашыл Урас деп ар бир адам бирден көчөт тигүү боюнча акция жарыяланган. Урматтуу Каракылжа районунун тургундары, баарыңыздарды ар бир адам бирден көчөт тигүү боюнча акцияга активдүү катышууга чакырып кетемин. Андан тышкары өткөндө 169 тонна un келип райондорго şu Каракылжа районунда таркатылып кетилди. Туурабы? Ал дагы şu колунда жок жакыр жашаган үй бүлөлөргө берилди туугандар. Ал боюнча бизге маалымат берди, мына таркатылды. Бул un акысыз берилди туугандар. Ушурда мага кайрылып келген жарандарыбыздын негизи маселелери турак жай, үчүн жер тилкелери, жол, суусу, таза суу, паспорт, балдары туулгандыгы жана нике күбөлүктөрүн алууда кыйынчылыктар тууралуу маселелер болууда. Чындыгында жарандарыбыз балдарынын туулгандыгы тууралуу нике күбөлүктөрдү, метрикелерди алыш үчүн алыскы айылдардан, айыл өкмөттөрдөн райондун борборуна келип, калктуу тейлөө борборунан алып калуулары. Туурабы? Ошол мезгилде ошол айылдан алыскы, мисалы Алайкыдан келген элдер канча акча каражат коротуп келет ушул жерге келиш үчүн. Келсе бир справкасы туура болбой калса, кайра кетет ал жакачы. Эртеси күнү барып кайра справканы тууралап келсе, бул жакта кайра да кезек күтүп, бир жумалап, 3 күндөп ала албай турган жарандарыбыз көп болуп тургандар. Ушунун максатында чечиш үчүн өткөндө да мен келгенде айтканмын, ушул маселени мен Кудай буйрса чечип берем депчи. Ушул маселени министрлер кабинетине коюп жатып, бүгүнкү күндө ушуга жетиштик. Азыркы күндө ар бир айыл өкмөттө мурмудай эле паспорту дагы балдарга туулган тууралуу күбөлүктү, нике күбөлүктөрдү, жанагындай кара кагаздарды бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрүнө алсаңыздар болот турган. Мына мен да Ош облуска жаңыдан дайындалып келдим. Сиздердин райондук акимиңиздер дагы жаңыдан ротация болуп дайындалып келди. Кудай буйрса, биз мурдагылардын жолун жолдобостон биз жаңы багытта иш алып барабыз деп сиздерге убада беребиз туугандар. Мына ушундай мезгилде эл үчүн, мамлекет үчүн баарыбыз биримдикте бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып иш алып барышыбыз керек. Урматтуу жыйын катчылары, биз Кыргызстан мамлекетине аз убакыттын ичинде şu алдыңкы дүйнөдөгү алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарында биз көргүбүз келет.
Ошондуктан мен ойлойм, бул үчүн бардыгыбыз бирдей жардам кылып, ушул мамлекетибизди алдыңкы мамлекеттер катарына кошконго биздин дагы салымыбыз кошулуп калсын деген ойду айтып келем. Урматтуу жыйындын катышуулары, ушул менен мен докладымды аяктаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Демек туугандар, анда биз ушул суроо жоопко өтсөк, кандай көйгөйлөр болсо айтсаңыздар, айттымбы, чечиле турган болсо ушул жерде чечип кетебиз. Эгерде министрлер кабинетине байланыштуу суроолор болсо, демек биз ал жактан чечебиз. Ошондуктан мен айтып коеюн дегеним сиздерге. Жанагы айыл өкмөтүнүн деңгээлиндеги суроолорду бербесеңиздер. Себеби алар ушул айыл өкмөт тарабынан, айыл өкмөт башчылары тарабынан, акимдер тарабынан чечилсин. Бизге ошол жогору жакта чечиле турган суроолорду бериңиздер. Айыл өкмөтү чечпейди. Чечпесе анда бересиздер азыр. Берсек болобу? Болот. Урматтуу катышуучулар, эми маданиятыбызды сактап, тартибибизди сактап, бири-бирибизди урматтап, бири-бириден суроо берели экен. Микрофондор бар, микрофондорду бериңизчи. Залда 2 микрофон бар болчу. Benim bereyim деген суроо эл үчүн, өзүм үчүн эмес. Жана кымбатчылык тууралуу бир барын айтып өттүм. Азыраак катышып калдым, бошогум карым жок. Вот ошол келген, областтан келген. Суроо берүүчүлөр, мындагыңыздар болот. Тартип айтып коюңчу. Мунду ошол орундан саттырса болобу болбойбу? Чыккан адамдар өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү айтып, кайсы айыл өкмөттөн, кайсы айылдан экенин айтып коюңуздар, биз бул жакта жазып. Мен Карагулда айыл өкмөтүнөн Абдыразаков Суранбай. Экинчи маселе, неме суроо. Мынау автостанциянын эки тарабы тең жиш машинага турат. Базардан кирип тоок жем алып чыга албайсың. Мына ушу отургандардын көпчүлүгү кыйналбаса керектир. Ал жерден кары-картаңдар өтөт. Инвалидтер өтөт. Коляска менен жүргөн адамдар өтөт. Бул тууралуу эч убакта көңүл бөлүнбөдү. Мен ушу тууралуу 3 жолу 4 жолу кирдим акимге. Мына акимге бир жолу кирдим. Üçüncüsü, Karaguldadan kattığan jana mayda avtobus. Dostlukka barat. Oşo dostluktan akçası joktor. Karı karttanlar kıynalıp otur. Benzin kımbat, salarka kımbat, jol kira kımbat. Oşo nemeni marşrutu belki eski orduna çıldırıp etse bolağı bolmaydı. Anan keyin jarı sözge da çıkardım. Урматтуу балдар, мында кылайлы. Суроо берилдиби? Дароо жообун айтайлы да, анан кийинки адамга суроо сөз берели. Макулбу? Мындай биринчи маселени айттыңыз, ун маселеси боюнча көтөрүлдүңүз. Жанагы бекер берилген ун сатылды деп атасызбы? Ошон бир орундан сатырса болобу? Ал бекер берилди бул. Биз орунда сатылган жок. Ар бир айылга жеткизилди ал бунчу. Экинчи суроо. Бул автовокзалдын тегереги боюнча керек. Бул менимче менен көрө аким жакшы билсе керек. Ошолорду тазалап бүтүрсө болот да, бул жөнүндө жөнгө сала турган маселе экен. Автовокзал боюнча Карагулда айыл өкмөтү башчысы менен ошондой депутаттар менен сүйлөшкөнбүз. Бөлүнүп жылга акча бөлүнбөйдү, ошо тегерек чегин жакшыртууга. Мен ошол боюнча иш алып барабыз. Суроо берүүчү 1 айыл Султанов туралы. Менин Карагулда айыл өкмөтү. Биринчи суроо, жана сиз айттыңыз мына чек маселеси боюнча. Чек маселеси боюнча бизде bir үйдө 3-4 семья жашайт. Болгондо да 2000ге жакын түтүн жашайбыз. Бир канча жылдан бери арызданабыз. Анан biz өкмөткө атайын жазуу менен кайрылганбыз. Чек тууралуу. Мындан 1 жыл мурда өйүбүздө Күнгөй участкасынан мына бул жерди чекке бөлөбүз дешкен. Бирок азыркка чейин берилбей, анысы аз келгенсип, ал жерлерди азыркы учурда арендаға беріп атат, чекке деген жерді. Демек, арендаға бергенден кейін, ал жерде чырмалышкан коррупция бар. Арендаға берді ми? Ал ақшаға берілі. Эмне үчүн чекке ошондой жер берилбейт? Елден эң зарыл маселе ушул. Экинчи маселе. Атайын президенттин указы кабыл алынган
prezident özü ayın yerin genel degen atayın bu gaz kavlarına. Bir o bu bizim rayonda bilmem bizim ayırda bizim hükümette bu nerse çok. Sebebi şu nersege bir gönül dolup şu çekti şunu çekperseniz yemeğe küçük mesele. Dıykan çarva tuğlanma ettiniz abi. Dıykan çarva emes bunlar çiğkan çarvadır. Eldin celinin bardının bizim birinci maydın özünde en çok dönende çigirmeden açık dıykan çarva var. Çigirme acil olsun. Uşul mezgil geçen 1 metre kvadrat yer işletmek. Allah'ın bergen çövününü satılmaya çektiler. Bolgonda dağı çoğarkı bağda satar. Uşul dıykan çarvalardan ciğerine alış gerek. Bu yerde dağı bir aytatırma mesele. Dıykan çarvaga atayın bir mezgilde tüzülgönde alardın özlerinin müçeleri var. Bir o müçeleri pülüs alar yürüyüş dağıldan. Bu duralı dağı atayın hükümetine cazımenen kayrıldı. Uşunu tak ciğerini tak dıykan çarvanın ciğerinci evde alış gerek. Bunlar çöp satımenen kana çektiler. Çıkanda evine gibi. Misalı bizim Kızıl Sekelek degen yerde soğuş mezgilinde andan keyinki mezgilde geçekli sayız uçurumda arpa buğday degen evingen. Bugünkü dıykan çarva 1 metre kvadrat yer ayda var çöp satıp çekler otar. Alemi elge bizi bilesiniz. Karalca rayonu ayın çarvasını şu campı mal mene campına. Çöy çeçpek, toy çeçpek. Bunlar çöp çiğelekten başlayıp preske pulan çöp satımaya çektiler. Uşunu çeçperseniz, bunu çeçperseniz abdan oğur mesele otar. Negizgi mesele uşu. Anan dağ vuran bir şöyle etip koyun. Taza su degen var da, taza su kudağa şumur var. 2-3 yıl oldu. Saydan nasos menen su sorduravuz hep. Azık kaçayın nasosu 1 litre su verilerek. Ötkön bir çoğuluşta ökmöte etti. Nasos buzulup kalıptır. Ana mene ettim. 1 litre su vermeyin. Cevden herkesten su sordursan. Ana kanday nasos buzulu at desek. Azık kaçayın. Murdakile su gerek. Al işteyle. Anın akçası kaya kaya etti. Giyimceydi bunu teriştirgen adam yok. Bu şu meselenin dağı. Ayıp verseniz. Anan dağı. Benim yiğitler dağı yetişmiyordur dağı mesele. Şehir talaşı oyunca. O surtaş meselesi oyunca. Ayıp böyle mi? Yemin şuna çevren dağı olgunda. Yemin Kırgızdın ceyrin o yandan tacik talaşar. Bu yandan yerde Özbek tuğanlar mecranında talaşlar çıkılır. Yemin Kırgız menen Kırgız'da talaştırmayla. Murtak dimdik kartasında o sözünde kalmayı. Uşunu rayonun özünde karta boyunca kaldırıp versem şu sıralarına cevap vermeyeceğim. Birinci soru. Karakoca ayrılığı başlığına çıksanız. Dedim İslam ölçü. Bende bir koşumcu vardı. Karakoca hükümetin şu spitseline yerski tekşerip verileceği aile hükümeti işini niş kılmadan anca yola çöp verdi bir yılda. Siz bolğonunuz hazırlı oldu gelip yolu oda sevmeler. Bunlar elmenen yolu gılek. Bunlar özlerinin ötünü törgülü batsattı. O zaman ki bunlardır. Real tekşerimizdir. Atayın komisyonun tekşerimizden göreşleri oldu. Birinci mesele olacak. Cenabı çek meselesinde, üçüncü çeşme etmesinde. Kıras mesele yine verilmesi. Değerli İslam, çek meselesi boyunca bizim Karakoca aylık batında ayvay böyle mesele. Cevapta ayıp etkendeyi. Her bir ülkede üstüntüktün. Sekizinci biz özgürce kırdağlar Koşa bulasında öküz sürümde kaymamız sol yaktan kaç yaşından beri aktıman Daryan'ın mümkün emesler sonunda seçim çıkar görüşkende ruhsat verdi. Az biz bunu rayonluk yetekçilikmeden özgürce kırdağlarının birlikte daha gaya sol kat yönetken boyunca makullaşmamız şuna siz daha gümrükleşip sol bizge devlet tuman yerine kesim çağırmalar canın resmini saçma oldu. Bundan hayranıma oyunu çıktı orada. Aldaklar tumanlar. Ben birinciden ait böyle. Birinciden ait. Eğer de şu çek meselesini ciğerde transformasyonu boyunca dokumentleri tez etseniz de bizge jönötsöňüzler biz şu minister kabinetini jönötüp
biz көзөмөлгө алайлы. Анан тумандар, мен айтып коеюн. Ошол жерлер трансформация болуп келген болсо, biz жанагыдай жерлер бүгүндө ошол менен эле чектелип калбастан кийинки дагы жаш балдарыбыз көрөлөт да, туурабы? Кийин бизге дагы ошондой эле жер керек болот экен да. Ошондуктан biz азыр ушундай ыкмага тойлоп атабыз. Келген жерлерди карап көрүп, эгер туура келе турган болсо, жанагыдай көп кабаттуу үйлөрдү куруу маселесин карап атабыз. Ошол 5 кабат болобу, ушул жерге ылайыктасы 4 кабат үйлөр болобу, ошол үйлөрдү куруп туруп, анан элдерге ошол ар бир элге ошол үйлөрдү тартууласак деген ойдо турат. Ошондуктан ошондой кылбаса, бул жер бизге өтө эле оор болуп атат, бул жер маселеси. Анда биз тапшырма берели өкмөткө. Ушул трансформация жерлерди тез арада документтерди тактасын тургандар. Арендаға беріп отпай, арендаға қашаны барыстар сеткалар. Урматтуу туугандар, биз Карагулжа өкмөтү ал жактан эч кимге арендаға жер берген жокпуз. Маалыматыңыздар туура эмес болуп атат. Андай берилген жоқ, Берген жокпуз. Бакыт, сарайдын бер жағы сеткаланды, нар жағы сеткаланып отыр. Болбосо азыр комиссия жөнөтсөмүз, тура тартып келиңиздер. Бизден бир дагы токтом чыккан жок. Андан ким берет? Токтом чыккан жок. Биз берген жок бул жерде. Мына сеткаланып турат. Бир дагы жерге токтом чыккан жок мындай. Мындай кылабыз. Азыр могу жыйын бүтөрү менен барып карабыз ошол. Ким алып атат, ким эгип атат, азыр ким тосуп алды, карап туруп чечип беребиз. Уктуңузбу? Мен де сурап. Азыр токтотуңдар. Экинчиси, siz суроо бердиңиз, дыйкан чарба боюнча да. Ооба, мен бердим. Ооба. Эми дыйкан чарба деген мисалга биз өзүбүздө бир үй бүлөдө ошо үлүш жер болсо 5 жан болсо, ошо 5 жанда эле дыйкан чарба болот да. Жоқ, бұлдар мынандай нәрсе бар. Дыйкан чарбасы, бұл мезгилде түзүлгөн да. Ошол эле дыйкан чарбанын мүчөлөрү ошондо болуш керек эле да. Алар плюс үлүш алган. Аларды эч кандай ол дыйкан чарбанын жетекчиси эсептебейт да. Ошолордун эсебинен жерди алган, эркилер үлүш алган. Плюс ал жер азыр чөп сатуу менен гана дыйкан чарбанын жетекчиси. Азыр сиз жанагы бирөөчүлүк чарбаны алдашып отуруп окшойсуз. Жоқ. Дыйкан чарбан. Мына өздері билет, қанша жол арызданып келген. Түшүндүрүп айтып бериңизчи, мен түшүнбөйм. Дыйкан чарба деген Дыйкан чарбалар боюнча өздөрүнүн көчөктөрү бар. Аны түркү сот аркылуу чечилет. Мен де дагы суроо. Сот аркылуу чечилет. Эми мындай. Азыр бекке суроого жооп берип алайлы. Тазасы боюнча маселе көтөрдүңүз. Туурабы? Бүгүнкү күндө жанагы жер астынан чыккан таза суу иштебей жатат насос деп. Мен сурам бер, мен сурам. Ага, 1-майда ишке кирди. Tırştan alsanızlar. Hurmatlılar, egin özünüzün madanatını көрсөтөлү. Мына азыр айттыңыздар, таза суу чыккан деп. Бирок иштебей жатат деп турабы? Иштебегендиктен ушундай ылайга суу ичип атасыздарбы? Ушуну иши урганда. Азыр мен айылдын башчысына мынакей бир жумалык мөөнөт берем. Bir жума мөөнөттө жанагы насосту оңдоп туруп, мага жооп бересиңер. Эгер оңдой албай турсаңар, Алаш керек деп. Арыктан келгенде иши онда фильтр деген болот. мен айтып турган ошо. Bir жумалык мөөнөт берем. Фильтр коебу, насос коебу, сиздерге таза суу чыгарып берем. Аткарбаса жумуштан кетет. Бұл су бойынша маған шейін скважина қазылып, насос қойылып, сол маған шейінки насос қойылып, бірақ істетіп бергенде сол насос іштемей қалған. Бізге шейін қойылған, бұл бойынша сол техникаменен насосты шығарып, сол бойынша жетексіз дағазы алмашып.
30'a getirip 30'dan getirip oldu. Oşul nasostu başka canlı koyuyoruz. Şu ayettim bir cuma işleri koyup cevap edesin. Bana bu olanlar bir cuma böyle böyle adam tutmalar. Bir cumadan sizlere cevap alalım. Yeni, malaka sizler Süretaş Jaylı boyunca soru verirler. Bu oturunuzlar öyle. Yeni Süretaş boyunca bizge Surtaş boyunca bu bizge Özgür rayonunun yeni Georgia Kayı Çarşı Ministerliği'ne kaydırılan ekan. Oşol jagdan komissiya tüzülüp kelip, komissiya 30 yılga çeyin sizlerden şu Surtaş'ta Özgür rayonunu aldığı gerek yapılanlar. Yeni ötkönde sizler ağızdan şu kötürgün masaleni kötürgün boyunca biz Georgia'ga biz kayrıldık. Ben şu Georgia'nın deputatlarına kayrıldım. Oşol yerde ayı çarba boyunca komitet var. Oşol komitet kelsiz dağım şu yerde kelip şu masaleni tap dağına çeşilerisini ben ötüm otamam. Oşoluktan buğa biraz vakit gerek bu masaleninden taraf çeşileriz bu kadar. Vakı bu? Yekiniz, bana 5 liste, bu жерден ağız, buğan ağız, ayıptı, aile hükümetlerine tekşerücülük gördü. Buna, Kuday görürse, bugünkü günden başlap tekşerüler başladı rayonlarda. Sizlerge daha kelip durup, ayrı bir aile hükümetine tekşerüler kelip, cihintigi boyunca biz aile hükümet başlarına bağırlarına şarap alınız var. Kütüp durumlar, bu ayıptıkan sözler, jöyle ayıptık kalayabilir. Kuday yürürse vardı da iş yüzünü aşırıladık banda. Eğer de atlarla aytılgan cumuşta olsa, biz anda biz kolumuzdan kelbetleri açın aytarız. Sizlere canlı açın kolumuzdan. Ana jana yer turalda konkretlerden buna çek verildi. Endi al yer boyunca men mönet koyalbay bulalım. Sebep degende al rayonga kelip, rayondan oblusta var, oblusta da ministrler kabinetine barat. Men al jakta kaçan tarap çeşip berişini men ayta albayım. Oşoluktan al yer boyunca biz mönet koya albayız. Atlanması boyunca mönetli koyduk buna gelip. Bir cumanın çıktı. Hurmatlı Oşol Vlastı'nın Cüzdetin Oşol Vlastı boyunca yanımda öpülü. Ben Kadeyev Toplammat Karagıl ayını hükümeti Canıtan ayını. Benim sizlerge 4 sıram var. Gönül okucam. Birinci sıram. Bizden Karagız ayının Canıtan'a gegeş ayından sugatsu menen sugarı üçün. Bu çoğaltın bunday çoğalgan proyektine başında buyuda gegeş proyeksi tüzülüp Çalma aile hükümeti, Laytala aile hükümeti, Karagız aile hükümeti, Gegeş aile hükümeti sugat suğundan kamsıklavuz degen proyekti. Bu proyekti işke aşpay 15 yıldan vurdu. Akırı Karagız Gegeş dep proyekti özgörtüldü. Bunu Voşkon hidrobeton stroy işkadası utkan. Büro uşulmağalga çeyin. Lator jatkırığınga pılaşatkaları kazılıp, latorları taşınıp, imne geldi, iş top durar. Sizden göpten yetin, sıra talağı 2 ayda hükümet deseniz. Uşul hidrobeton, uşul suyunu çıkarmayın. Kalmatay ayında Karagız ayında hükümetine. Spor sahanın kuruluşu başlanıp toplap kaldı. Bunu Cumhurbaşkanı'nın baylanışı çekmeseyizdir, minister kaynaklarında akçası bölümü, kokuy, münake fundament koyuldu, bunları toplap kaldı. Üçüncü sıra, Dağına olsun Kar Köprüsü'nün Karagız Gegeş ayını kattagan 12 kilometrelik yol. İlahi Toğu başta kattağına mülkçülük bolmalı, depti de camayet, kaynacıklar, kaynacamayet, hadi öyle camayet şunun mülkçülük bolsa, proyektsin girgizip, büjetke girgizip yolunu oldu verirsin. 4. sıra, Canıtala ayından Detsat aldı, bala çakanın barını da o migrasyada olup, ata edesinin kolunda balları kaldı. Uşu Detsat'tı, biz önümüz hareket kılsak, Cumhurbaşkanı Cerdan Bulut degen niyette. Bir ceke sponsor da, bu sponsorumuz 1 milyon sonuçta kararatın bölümü.
özünün elimizin güçümüne proyekti boyunca paylamanın kurdu da kaplarına eldim denemeti yetkileyemez. Uşularla Carkı'nın spesialistlerimizi civerip Car'dan beri koyulmuştu. Car bu Karağız ayında bilmezdim neyin atmam. Sizden gökten gök sıralarız. Elimle canlıca iş başları odasın. Canlıca çok beğenler mutlarla kurulan kuruluşlarını pütürü olan canlısı olsa. Bizde ne canlı doyu olmalı. Birinci sıramız boyunca aldık. Bu жерде облыс ватқансы жетекші тұрады. Гидробетон құрылыс бойынша. Жоқ, мындай, құрметті тұрғандар, мынау гидробетон құрылыс ишханасы жетекшісі бар бұл жерде? Қылымда келмейді. Айбеле жоқ. Yani Sadık şu emniyetler şu böyle düşün. Şu жетекші şu жерге çakır koyuyorsun da елдің аузына kaç. Bu Yerine ülkesinden aldık. 5 yıl, 2017 yıldan beri hidronasos, tarnasos aldık. Siz hakim, giyik hakim, sizden bir 4 tane aldık. Erken caz gelip dediler, endigi de kuz gelip. Oldu. Laysalada su çok. 5 aylık mesela su çok. Hazır Hasan'a verilen sıra boyunca benim boş olmasını sıfır başlamasını yetekçi Habibullah Ruslan. Bu Rumat Tuğlar Maranzar'da bir yuvarlıları tutulak sakal aytkanday Türkiye sınırları Türkiye olup geliyorlar. Teşekkür ederim. Degen Patriotik Organizasyonun jokersizliğinin bu arada kuruluşu öz mezgilinde sapatlı cüz bölümünden şu çözülüp şunday ahvalda gelip oturar. Bu da bizgin su resurslar başkanmasının bir respublikaları su resurslar başkanmasının aldığında Trilyon Atay direksiya var. Su çarpı aleyhlerin kurul direksiyası. Allah'ın respublikaya başlayıp, oblastlara, rayonlara, pataçörün resmi olmadığından biz daha жақсы қабылдауды айтамыз. Мындай тұрғандар, бір-бірімізге түркөй баштады. Мындай қыламыз. Мен азыр сұраштырсам, бұл бойынша ешқандай іш қозғалып отыр. Бұл жерде областың прокуроры орынбасары отырасыз бұл жерде. Тұрсаңыз. Мына жазып алсаңыз. Гидробетон құрылыс ишханасы шақырып тұрып, ертеңгі күннен баштап іш қозғап, шу бойынша. Егер де құрылыс іштері бола тұрған болса, тездетіп беріңіздер. Бұға чейін меніңше іш баштап ашылмады ешқашан. Браво? Жоқ, açılған. Açılған сұра, іш қозғалған. Оған іш етпейді. Қанша ашылған? Гидробетон строй бойынша 2020 жылы төребенің тоқтабайдың арызы бойынша иш ашылған. Бізден облас УУ-ды тергеп, ана қысқартқан биылғы жылы облыс прокуратура отменді бұзып берді. Азыр экспертизаларды дайындады, сұрайды. Ошол кишinin кесірін шығарып. Аға сен жаз келіп, күз келіп қалмай. Мындай. Жер қысқарып, азыр тұрған. Азыр Мына қыламыз. Мына азыр еме барлық тергеу іштері прокуратураға өтті. Браво. Ошондықтан район прокурор өзіңіз қолға алыңыздағы ертеңгі күннен баштап, же болса бүгінгі күннен баштап, ол жетекшісін шақырып сөйлесіп алыңыз. Егер де құрылып бүтпей тұрған болса, мүмкіншілік беріңіздер. Егер де құрылып бүтпей тұрған болса, онда жауапкершілікке тартып, низам негізінде қатысушылары район прокуратурасының 20 жылы осы жараның арыздың негізінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу бөлімі тарады. Андан кейін 2 жылдан кейін бұл іс қысқарғандан кейін біз март айында облыс прокуратурадан бұзылып бізге келгені бір 20 күн болып қалды. Біз ошо тергөө аракеттерин азыр баштап, тергөөчүлөр дайындалып, аяна чыгуу үмүттөбүз. Бирок бир гана нерсе бар, ошо объем аябай чоң экен, буга биз курулуш экспертизасы дайындап, анан жыйынтыкка келебиз деп ойлойм. Биз келгенде 15 күн болду. Сиз мандаган экспертиза дайындагандан мурда чакырдыңызбы бир жолу ошол жетекчисин? Исмаилов деген чакырдыңызбы? Чакырылды, тергөө келип азыр берип атат. Метр жооп берди ал. Бүтүрөмдө отурат, бүтүп отурат. Бул баягы тергөөдө мурун 2 жыл мурун берген экен, ошо областына бергенде бүтүрөм ушу баягы сөз да азыр жыйынтык коюп. Бүтүрө турган болсо, эгерде давай мөөнөт коюлган
мөөнөт коюп туруп, 1 ай мөөнөт бересиңерби, 2 ай мөөнөт бересиңерби, ошол мөөнөттү берип туруп бүтүргүлө. Эгерде бүтпөй турган болсо да жоопкерчилик алат. Алар мен билишим боюнча бул акча каражатын толугу мен алып алган бюджеттен чыгып койгон. Ооба, бүгүнкү күндө ошол акча каражаты башка иштеп. Бул делонун маалымат боюнча 300 миллиондон ашык. Geçirip tağırak malumat vereyim. Uzbukta barakta kılgarı tuğanlar. Tağırak malumat vereyim. Salamasızlar mı? Karakocalı tuğanlar bir Utmanlı günümüzler menen. Bu Tarna Sosluk Stansiyası, Karabuz, Kengeş kanalı, Kızılca Raylı Hükümetindeki Tektir Tala, Arpa Tektir kanalları çuvaktın konunday çuğulup geleter tuğanlar. Hazır bu yerde bilip bilbey sura berip atat, rahmat sura bergenlerge. Açık aytkanda bu tenderdi özümüzdün Karagılcalık Turgun Şemşehir Çıngiz İsmailov Çıngiz Şemşehir işte utu olgan. Kızılcar, Ilaytala, Karabuz, Kengeş kanalları boyunca 385 milyon somduk tenderdi utkan tuğanlar. Bunun başında birinci bul su çarvası Ayıl Çarva Ministerliğine karayıp bolçu. Bir apuristler geçirip konuğuzlar. Katorga ayışka törü gelip atar. Apuristler bölümden haligi mındağında neden ne baş çıkarıp degende su resurslar agentigi bol bölünüp çıkıp bunun başında Talastık Çal Kökümbek Taşlanaliyev degen direksiya su çarva direksiyasının başçısı olup durgan. Oşol mezgilde hızlıçı ola başlaganda Birimlik Partiyasının Talas Oblasındagı ştabın jeteklep koyanın süretini tartkan. Uşul günü oşolun ele orunbasarı Cumhurbaşkanı Almas Sokeyev denen turat. Mına jakында 24 fevralda 2 saat süйлөшүп geldim tuğandar. Aprel'in başında çeyin tar nasosluk stansiyaсын пробный кылып туруп беребиз dediler, бирок бербейдир. Анан iş козголгон эмес, кыскартылган эмес деген сөздөр болуп атат. Тагыраак айтканда 3 жыл мурун мен СМБга арыз жазып, УУДда Самат деген тергөөчү 3 жылдан бeri тергеп келет. Өткөн жылы аябай суранганынан тосма арыз жазып берип турган туугандар. Адамгерчилик кылып туура түшүнүү менен дагы эле ошондой тосма каттарды алып алып туруп, карапайым элдин канын соруп, мен ушундай эле айтам. Жанагы курулуучу компаниянын жетекчиси өзүңүздөрдүн эле балдарыңыздар экен, уулуңуздар экен тургандар. Эми карасак өзүңүздөр эле бул жерде чечип кое турган маселе экен, ушул маселени өзү тартипке чакырып элечи. Жок, сиз чечип бериңиз. Азыр. Эми мына кел, сиздер буга чейин чече алапсыздар. Мен өзүм жеке көзөмөлүп алам, Кудай буйруса көзөмөлгө алып туруп, биз мына бир жума башка райондор менен дагы жолугушуп болот. Кийинки жумадан баштап Кудай кааласа, ошол жерге кийин бул жерге алып келип туруп ишке салабыз. Дагы мөөнөт коюп берип жанагыдай кылабыз. Тез арада бүтүнгөнгө биз көмөк көрсөтөлү, көзөмөл алабыз. Макулбу? Андан кийин мына спорт зал боюнча Каша Атайын, Калматай айылында спорт зал боюнча. Бул жерде областын үстү башкармасы отурлар, ошо жоопкерсиз. Санаtsızlar, Kuruluş Başkanlığı'nın başçısı, Atalan Kалматай айылындағы спорт залы, чындыгында фундамент коюлуп, 2 жыл мурун токтотулган, акча каражатын бюджеттин тартышынан токтоп турат учурда башка маселе жок бул жерде. Быйылкыга 2022 жылга биз тараптан сунушталган бүгүнкү күндө министрлер кабинети жана Гострой аркылуу бекитилген курулуштун иш планы азырынча келе элек. Кудай буйруса жакын убакытта келип калат. Келген болсо мен сразу айтып кетейин, Калматай айылындагы спорт залы экинчи этапта учурда каралып жатат. Биринчи этапта өзүңүздөр билгендей сразу айтып коеюн. Авариялык абалдагы бүгүнкү күндө күйүп кеткен Буйга айылындагы мектепти биринчи этапка деп киргизилген. Экинчи этапта спорт залдын курулушу Кудай буйруса баралат. Birinci ayın Mangır ayında 2 saray var. Oşa saray ayında yakında var. Yıldı jarda, çoğu jarda. Oşağa bu
rayonun cevası nemenin dengeyinde çeşitli olan şeyler, çok rahmet çeşitli olan. Oşa yerge, naranda taştığı diye yerimiz var. Oşa yerden, iki yerge damba koysun, damba kurup verse. Oşa kança bekleri gelecek sayısı da tarzı, kanıralan sayıda. Sanatlar ekvatçatla adamlarına cephet attı. Oşa ev eserçilik, amançılık, balıklık, jakşı biletler olsa, oşa yer olup kalsa, kalma menen. Salsa. Ayılga jakın oldu. Köprüye dön bana kaymap duran. Eğer ol olsa, Karagılca'nı settiği dağı sen nemi bol oturanda oldu. Şu köprüye döneceğine dağı iki damba kursa eğer mümkünçülük olsa. Suro bergenler bunlar aldı. Suro bergenler bunlar azaldı. Hurmatlı tuğanlar, tartibni saqtaylikni bergen mehmonlarni sizga. Bir-biridan so'raveringizlarchi. Mehmonlarga men Oqsakalning surosidan javob berib qo'yaylik. Bu yerda bizda oblastlik MCS'nin başçısı kelib o'tiradi. Siz aytgan dambaga kelib tekshirish ishlarini yurgizsin. O'sha yerga chindan ele damba kerakmi, kerak emasmi? Hozir biz bo'pti deb qo'yib ertaga jalg'anchi bo'lib qo'ydik. Kelib ish olmasındagi tekshirish ishlarini yurgizsin. Turib, eğer de kerak bo'lsa, Fuqonga javob ko'rsatayotganda keyingi javob bekilsin. Azra soru cevap etmesin çoğaldı o da. Hurmatlı bağladım. Bir su aytam. Sebebi bizim aktimini işlep geçişine gözümüz yeter gerekti. Hurmatlı bağladım. Ben devlet bağlamışım. Bu olsa bizde fikrince. Aktimini işleşine gözümüz yeter gerekti. Eğer aktim, Yaman'dan desem hepsinin bir şey diyebilirim. Mandaklar ağlar. Biz yetekçileri almıştırayıp bizim bir memleketin yönetmenler arasında gerçek var. Biz bu aktif can kelleri. Biz mümkünçülük verelim. Adı tartışmalarda değil otalım. Atlar otal. Buna ben aldım mümkünde Karagılca rayonuna geleceğim. Yolda gördüm. Karagılca rayonunun borboruna gelip tazalığına ben suhtandım çizimini aytganda. Bunun bağırdığı şu mümkündeki işçimiz oturan natijası da burada. Tamam mı? Assalamu alaikum. Hurmatlı katılışçıları, hurmatlı olmuş yetekçisi, hurmatlı mekeme yetekçileri. Ben Karagılca yönetiminin Hakim Anarbayoğlu Maksat Bey. Hurmatlı Ziyaddin İslamoviç, hurmatlı jeyinnin katılışçıları, hurmatlı mekeme yetekçileri. Biz buga çeyin Sovetler Soyuzu'na kalgan bardıq patistansiyalardı, bardıq zaniyalardı talqalap özünüz жоғалтты. Бүгінгі күнде Тардария patistansiyasындағы айтып отқаныңыздарды латокторын чағып, атқа тықа қылып, қоюға қаша қылып, моторлардың жездерін, темірлерін Қытайға өркендерін қылып, болуға бақшаға өткергенбіз. Ошондуктан мен ушул көйгөйдөн жанагы подрядчик Чыңгыз Исмаилов түшүргөн латокторду дагы адактыбызча атка тыка коюга каша кылбай туруп турайлы. Эртең миңдеген гектар жерлерди буюрса ишке киргизебиз. Урматтуу Зиядин Исламович, буга чейин жыйындар ушундай жыйын өткөн залдарда элдин көйгөйлөрү кагаздын бетинде буга чейин калып келген. Буга чейин дагы сиз сыяктуу губернаторлор келип эл менен жолугуп көйгөйлөрүн уккан. Бирок бактыга жараша ушундай залдарда кагаз бетинде калып кеткен. Бүгүнкү президенттин жарлыгы адамдардын жан дүйнөсүн оңоо менен биргеликте иш аракетибизге өзгөртүү киргизели деп талап кылып жатат. Ошондуктан сиз дагы ошол нерсени кайталабыз. Биринчи Карагылжа өкмөтүнө караштуу Сурташ участогуна токтоо киргизип коюп. Аны сиз жакшы билесиз. Бүгүнкү күндө геосаясий чыңалуу Украина менен Россиянын согушу жер маселесине болуп жатканын жакшы билесиз. Ошол участканы тез аралык ичинде тактап берүүңүздү суранам.
Буга чейин Өзгөй районунун жайыт пайдалануучулар ассоциациясы кандай келишимде иш алып барып келген болсо, ошол келишимдерге таштап коелу. Экинчи суроо, өзүңүз айтып өттүңүз, Тардария Малы ГЭС боюнча. Тардария Малы ГЭСинен өткөн каналдын сызыкчасы 90% Дария өлөмүнүн ичи менен кетет. Бүгүнкү күндө бизге Минкультурадан жооп келип атат. Ал жерде баалуу таш, саймалуу таштар бар экен, иш жүргүзүүгө уруксат бербей токтотуп тургунат. Ошону 30 жылдан бери суу алып келаткан өлөмүнүн ичинде кандай саймалуу таш болушу мүмкүн? Ошону токтоп берүүңүздү суранам. Үчүнчү суроо, бул жол маселеси боюнча бардык айылдар, райондун аймактары каралган ичи. Буга чейин аздан болсо дагы асфальт жол төшөлүп келген. Бирок биздин айыл Саргамыш айылы. Союз таркагандан бери бир дагы асфальт көрүлөт. Ошого бир жардам берсеңиз, биз дагы жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтү, жергиликтүү айыл тургундары ынтызарбыз. Кандай элдик салымдар болсо, бардыгын кошумчалаганга. Анан райондогу жол тейлөө мекемесине дагы президент кеткенден бери биздин район аябай өгөйлөнүп калды, сөзүн ачты. Кыштын күнү тоолуу район болсо, Бакалашка менен канцлерлер менен жол тейлөө мекемеси Советке ташты. Бул деген буяк нерсе. Элчисине да жардам берсеңиз, былтыр экскаваторлор келген болчу Боколго. Бизге бир да техника келген жок. Пожарныйдын ар жеринен соогат, эскилиги жеткен, барсам Советке жок, же техника жок. Ушул мекемелерди карап коюңузду мен сизден суранып кетем. Көңүлүңүзгө чоң рахмат. Мындай, эми суу таш боюнча суроолорду кайталап турганда, менен жана эле жооп бердим сиздерге. Туурабы? Анан эми жана ГЭС боюнча, Тал дарыясында ГЭСтерди курулуш боюнча айтып атасыздар, ошол жерде саймалуу таштар бар экен, Маданият министрлиги уруксат бербей жатат экен. Биз муну көзөмөлгө алайлабыз, чыгып Маданият министрлиги менен сүйлөшүп көрөлү. Ошо жерге барып чечсин бул маселени. Чындыгында ал жерде саймалуу таштар барбы жокпу ошону иликтесин. Мен ойлойм, ГЭС сөзсүз түрдө баары курулат. Аларгачы. Анан кийин жол маселеси боюнча. Мына мен жогоруда президентибиз дагы кечээ апрелдин башында айтпадыбы? Кумтөр маселеси бүгүнкү күндө толугу менен мамлекетке өттү деп. Кудай буйруса, быйылкы жылы түшкөн пайда, кийинки жылы түшкөн пайдалар бардыгы ушул биздин айыл жегесиге шарттарды түзүү боюнча жумшалат деп айтып кетсек болот. Жол маселеси, суу маселеси, суга суу маселелери бардыгы Кудай буйруса кичине сабыр кылып туруңуздар эми туугандар. Акырындык менен башталат бардыгы. Кийинки суроо бериңиз. Карамжа элине билген Зиятин Исламович, Карамжа өкмөткө билгенген боюнча чогулушат болсо бизге сөз жеткиребиз. Мен алайкы Ойтал айыл өкмөтүнөн Шербаев Зайырбек. Мындай бир азыраак ар бир элдин айыл өкмөттөрдүн өзүнчө көйгөйлөрү бар. Бизге азыраак эле. Биринчи биздин алайкы районунда жол маселеси. Биздин жол маселеси жазда бир да барбайт. Күзүндө барат да качан токтогондо. Şu devrin açarlığın almıştır dersiniz. Şu alaykılıkta koysanız. Sebebi bu çok dört ayda katlayıkta. Oşan için bizim sıralarımız oşan. Rahmet. Meyli. Sizin jaranız jegile geldi. Oşan alaykılıkta жетекçi var mı şu adis? Yol kuruluş boyunca. Alaykılıkta Tolkina. Tolkina жетекçiler var, alarına çekmekten Ziyattin Исламович. Ben düşündüm, boşuna tutmayın. Yaxşı yol boyunca adis olsam ama cümletimiz, oşo deptin açarımız koyu veririz. Sözümüzde dursanız erken gelin. Bol cümletimiz gelin.
Bütçeyle katlayız. Geçen yıl şundan katlı Oğur kuladıkken, sırtlar kuladıkken, Çilekeyle cennet cevabı kuladık göçtü meselesi. Çoğu gazeteli Yermin Jackson Karu Ziyan. Bu göçü Karabu Ödep verirseniz, işçi nasip etseniz için en Jackson kılıp olacak. Benim o Jumbo bayramüstü bugün bizde mektepler şöyle aldılar olur. Mesela yetkin bayit mektep var yani. Bugün klas kompleksi yetişmeyi örtüngön köprüs görmesi. Şuna kuruluş materyallerini tartıp gelgen nezdinde yol cevaptı bize mektep arka getirdi. Eğer 2 aydan keyin bizde bize kısa oldu. Onun için şu yol meselesinin Jorguna gelgen vatanımızın jaraqçı gömünde çatırda persiniz. Bütçe Karabuca jolu. Şuplama Gömçü jakşı jolu, jakşı. Rafat, keçen men daha şu Facebook arkылуу okup kaldım. Şu Karabuca Bütçe jolu planga kirip jumuş başlandı dep. Men endi bal boyunca çılgında şu Facebook'tan okudum. Yok andan malumat alın derken, ben malumat alayım, anam sizlerge kabarını beremiz. Eğer de başlanıp kalatman bolsa, anda жақсы көрүнүш болмокчу. Рахмат. Урматтуу жердеги туш келипсиз Карабулжага мен Карабулжа кеңешинин депутаты Рустамбек Сейдалиев. Буга чейин да бул маселени көтөрүп келгенбиз. Мына сукташ боюнча тактап айтып кетпесек, бул да чыгалаган калкечилик болуп атат. Бунун протоколун сиз окудуңузбу, окубадыңызбы? Администрация тарабынан сизге кат жиберилген, бирок жооп жок, бир айдан өтүп атат. Биз жооп күтүп отурабыз. Биз акимде ар жумада кирип, биздин акимден Америкадан кирип жооп сурайбыз, жооп жок. Ал сиздерден сурайт, сиздерден жооп жок. Бул жерде сиз окудуңузбу, окубадыңызбы? Ош областынын мешиги протоколдун башында биринчи бир катан окуп берип коеюнчу. Эмне себептен биздин органдарга кат жүзүндө кайрылгандан кийин биздин органдар карайбы? Же бийликте иштегендер үчүн мыйзам иштебейби? Бул жерде протоколдо эмне жазылат? Ош областынын Өзгөн району менен Карабулжа районунун ортосунда турган жерди да Өзгөнгө берүү боюнча протокол түзүлөт да. Кайсы мыйзамда, кайсы токтомдо ошентип жазылган. Эки райондун ортосунда жер бар. Бул жерде бул бир катасы мынакей. Бул өздөрү тең укуктуу болуп атат Өзгөндүктөр. Бул жерге жаза коюп атат. Өзгөн менен Карабулжанын ортосунда турган. Мына бул протокол менин колумда турат. Андан кийин бунун сурогу бар, себеби топ тепти болуп атат. Сиз да буга чейин барып таппай келгенбиз, замыңызга жолугуп келгенбиз. Ушул комиссиянын төрагасы, сиздин орун басарыңыз. Андан кийин жайыт департаментинин директору Жаныбек Калканович деген. Мен буларды айтып кетейин. Орусча айтсам буларга катуу тиеткен жери Кыргызстанда жашаш буларга туура эмес болуп калат. Булар кумалак десем болот мен. Эки эл жакында ошол жайыт талашып биздин башка райондордой болуп чабышкандан кийин булар жооп бериш керек. Азыр чабыша турган болуп турат. Кече 6-күнү мен Өзгөндөн угуп келдим. Өзгөндө жанагы Зулушевдун айыл өкмөтү менен Акжар айыл өкмөтү экөө биздин жерди талашып чогулушту. Кийинде мына мыйзамсыз протоколго таяна болушту. Ушул мыйзамсыз протоколду жок кыла турган орган барбы, жокпу? Андан кийин бул протоколдун маанисинде эч бир буйрукка, бир токтомго таянып жазылган протокол эмес. Эч жерде мыйзамдуу болуп катталган эмес. Биздин администрацияда да жок, обл администрацияда да жок, и республиканский администрацияда жок. ООЗ-2 бул жерде Карабулжанын элин мен айтып кетем, эч ким эмес, мына окшогон мыйзамсыз, сабатсыз протоколду түзүп жерин алып коебуз деген бийликте отурган жана кумалактардын кылган иши болду. Ал кумалактар орусчасын айтсам туура болбой калат экен. Өздөрү түшүнүп алсын орусчасын. Андан кийин бизде ошол жайыт маселеси болгондуктан жакын арада уже чечиле турган болуп атат ал жер. Эмне менен чечилет? Жана Жаныбек деген департаменттин директору айтмакчы, муштум менен чечилет да. Биз мыйзамды барабыз, картабызды, госактыбызды копиядан чыгартып, бизде жайыт мүчөлөрүндө 24 мүчө бар. Ошол жерге барып чатырды тигип, атчан барып отурабыз. Канеки биздин Карабулжа территориясы мыйзамдуу документиңер менен өрткүлөт. Мыйзамсыз башка айыл өкмөттөн
өкмөттөн келгенин өздөрүнүн жараша кайтарабыз. Сөздү укпайбы, чабышуу менен иш бүтөт. Ошондо булардын жооп бериши кыйын болуп калат. Сиз ушуга сизден өтүнүч. Ушул ишти жайлоого кетиш майдын 10-у. Майдын 1-ине чейин ушул ишти чечпесеңиз, бул ызычуу менен бүтүп, жана кумалактар бүт бийликке доо кетире турган болуп отурат. Ал кумалактарга биз барсак, билмексен бул суу үчүп чыгып отурат. Алдым бул митип койду эле, мен суу үчүп чыктым деп отурушат. Ушуну чечип бербесеңиз, майдын 1-ине чейин бул чыктак иш болуп турган болуп турат. Болду, мындактар, мен жана силер чогуп калгансыздар. Бул маселе боюнча мен айттым. Эми кайталап эле көрсөтүп тургандар. Мен мынтем, Жогорку Кеңештин айыл чарба комитети бар. Ошол комитетке биз кайрылдык. Ошол жактан келип, ушул Каракулжа районунун депутаттары, өзгө районунун депутаттары ушул жерге көчмө жыйын келишип, ушул жерде Каракулжада, ушул жерде ошол маселени карайт. Биз ошол боюнча биз азыр кат берип, ушунда тапшырмаларды берип атабыз, суранып ошол жерде келип карасын депчи. Ошондо ушул жерде чечилет ошол маселелер баардыгы. 6-күнү өзгөрдө айыл өкмөттөр жана жайыт пайдалануучулар чогулушту кылып берет. Мен ал жерде байланышып турам. Каракулжадан кимин документ алып өтө турган болсоң, Кара Шоронун ичин тосуп өткөрбөйбүз деп атат. Мынакей. Алар уже жерге эгедер болууда. Жакшы иш менен аяктабай, ана кумалактарды иштен айдап жок кылыш керек. Экинчи чабыштырган кумалактарды биринчиден, экинчиден протоколду жокко чыгарып бериңдер. Эми туугандар мындай. Кээде жок жерлеринде бирден бери ойлоп таппайлычы. Биз баардыгын ушул мыйзам негизинде мында акылдуу кылым менен, маданият туруш менен чечелип тургандар. Ошол мыйзамдын негизинде сизге айтып атабыз, урматтуу Зайытин ага. Мен сизге барганда аким ушундай ол коюптур дегенде сиз эмне дедиңиз? Элден сурап туруп ушул нерсени чечкен экен дедиңиз. Акимге келгенде жок, мага уруксат бербедик. 2 күндүн ичинде өтө срочно ушул нерсени чечтирип койду деп атат. Эмне себептен? Мына сиз айткансыз, элден сурады деп. Элдер сизден сурады ушул иш боюнча. Эми мына карап туруңуз. Протоколду министерство чечет деп атасыз. Министерствого келип сиздердин мойнуңуздарга минип туруп ушул нерсени кылдырды. Бул обул администрациядан протокол түзүлдү, төрага зам болду, аким кол койду, ушул гана жерден чечилет. Мынакей тиги Калкановичтин сөзү бар могу жердечи. Менин эч кандай тиешим жок, алар буза берсин, макул болуптур, эл кандай десе ошондой чечилсин деди. Азыр ушул моментте ызычуу чыгарбай, бул маселени биринчи экинчи класстын протоколун жокко чыгарыңыздар. Андан кийин кайра тең ата отуруп, жашнакай болуп эки жактын эл өкүлдөрү анан чечишиңиздер. Биринчи ирет муну протоколду азыр сразу чечкенге сөз бериңиз сиз бизге. Муну эгер прокуратурага деле бере турган болсокчу, муну президентке жете турган болсо баарыңыздар иштен алат. Муну экинчи класстын протоколу, экинчи класста мындай протокол түзбөйт. Урматтуу аким, эмне себептен сиз кол коесуз? Эмне себептен элден сурабай туруш чечимге бардыңыз, айтыңызчы. Бул боюнча мандактар өткөндө эле сурап кеткенсиңер бул боюнча кегиле маданияттуу түрүндө иш алып барайлы. Зиятин Исламович, мен Сапарбай Чолпонов, Каракулжа айыл кеңешинин депутаты. Ушул маселе боюнча сизден бир өтүнүч, комиссиянын төрагасы сиздин биринчи орун басарыңыз, ал жердин балалардын туулган жери өзгөргөнү ошондуктан бизге ошол комиссиянын төрагасын өзгөртүп берсеңиз, башкаларды коюучу, андан кийин жана көчмө жыйындарды уюштурсаңыз, бул маселе боюнча жогору жактан келип туруп бир тараптуу чечип коюп атат. А биз бул жерде келип туруп дамир сатып берип кылган кызматтарыбыз барып иштейт деп атабыз. Иштетпей атабыз. Бул иштеп жооп алабыз деп, же жооп келбейт. Мен айттым, мен жогору жакта Жогорку Кеңештин айыл чарба комитетинин төрагасынан кайрылгам. Ошондуктан сиздер бир сураңызчы, ошол комиссиянын төрагасынан алмаштырып бериңиз. Мен түшүндүм, алмаштырат. Эгерде келе турган болсо, комиссия кайрадан курулуп, кайрадан жаңы комиссия түзүлүп каралат башталат. Мен 2014-жылы мына Муса Көкөев Аккай айылында картачысы өткөн мына биринчи май. 14-жылдан бери укпай 18 жыл уккам. 18 жылдан 22 жылга чейин мына экөөбүз урушуп келатабыз багы. Барбаган жерим калбады. Данияр Рысбек Аккайда. Барбаган жерим калбады. Аякта байкем болсо, же болсо депутат таган болсо карайт экен, карабайт экен. Мына бардыгы билет мына.
Ушуну мына Даниярга кайталамамыз. Сизге атайын келип атам. Ушуну карап берсеңиз, ким актык ак көпүгү көгөлөдө тартпан эки ака. Мына жайлообуз. Bir kıramda 12'den mal oturar, değil mi? 12 kora oturabız. Bir жерге барабыз, жайында ошол жерден кайтабыз. Бардыгы билет. Лесхолдон жер сатып алабыз жылда. Жашоо барган сайын табып атат экен. Суга жерибиз жок, ич мелебиз жок. Айдообузду жеп кетет мал. Кар кеч кетет. Жашоо сатып болот экен. Ил айдай болобуз. Ишенбесеңиздер барып көрүңүздөр. Биринчи суроо, экинчи суроо мына болот. Акчадан келип Kumalayın, taşalayın desem verdiğini satıyor gerekli. Buna, bağırınızda o şeyden ötürden kara vurcalı. Verdiğini setka, bu kanal yemek, köprüne tarafı. Buna verdiğini bile. Taşalayın desem taş yok. Ben çilim değil. Su mu? Hani buna devrin aşağıdan ekleyin. Bizim Afgan'ın aşağıdan başkanına kanca yıl oldu. Diretip var elek. Basa da kötü basa öyle. Kamser çölerseniz görürsünüz. Eki maçta ötken жерде bir maçta 30 minut ötüyoruz. Ekanın tıpırak düşüp kalma. Şu jaylonu karap edimizler, öte akmamız zor. Eskoldan yer satып alabız. Bir kırakta 12 kora oturar. Bir barabız, kaytabız. Özgörün degeni yok. Alay olup kaldık, tumağım otar, jaylonuzda. Barkan majlisede oturabız, kaytabız. Rahmat. O жерде карап отуруп айылдын баштыгы Sizge işlemiyor mu? Niye çeşmesler? Çeşilip 2018'de özü hakkında kaç yaşında karar geleyten Cahit öte tarmamatar çizgilerinde buraya bana hazırlıklar birinci May ayında daha Kırgızlıklar bizge geçe yakında özü kaçıştı Cahit'e taptı olunca Aral Cahit hükümetinden deseniz birinci May ayında Halbuki başları. Keyifli şundan masumlarını yerinde çeşimizler de bunda masumlarını çıkma yeriniz verin. Sizge şu tapşırma şu çeşitlerin alanda talaşını çeşit verin. Makul mu? Oldu. Sarmastan, orasımızdan kalmasın. Karamızdan karamızdan yapmıştan. Benim meselem, bir sarmasayımı uğraştık, elini sayımın turum olalım. Hakkın çekil olaraca. Ben reis hükümetinde 40 yıldan beri Arıstan'ın hükümetke rayonga şeyin arasında yer ısıktığı boyunca Arıstan'ı türümüz. Altı olamız var. Azı eldiler bilet. Bağırımız elimde kızlar bileyle birlikte yaşarız. Emniyetleri biz bayağı ileride yarattıkında Kutay'ın kurulduğumuzdan anladık yani. Emniyetleri bizge öpmekleri yer vermeye geldi. Yerler ismini satılıp, pulları pazarına şeyini satılıp geliyor. Anı elde özgürlüğüne Usul azıcık işte yapılan öpmekte şeyin ağrısı çılda yazamız. Çılda çok. Biz de ilatıp sürüp, emniyetleri ısınday mamile çataşar. Emniyet çek bilmeyiz. Anam, usul çek bilmeyi ballarız. Birinci yaşar adamı sormayın mı? Usula cerimleri çeşip, öpmeklerine aittir. Çeşitlerimizden sırana. Göptüm sırana. Öpmektir. Usul komiser, tüzülme komiserler. Elimde işleyen patriot adamlar olsun diye aytan. Anam değil mi? Ben hazır bayağı ilham gelip sınırımda. Toplumdan da gittim. Osu öpmeti üstlerinin bundan benim koşayımın silahından anam değil. Osunu komisyonun teşekkürlerindense ağzı öpmeti bağlı teksirse, katı adamlar teksirse, böp çenilir, toktuğunu çok çenilir çıkar. Satılıp ketken yerler çıkar. Katı tekserirsin. Ben sizlerden buna arzını töz sizge salvarıp gelirim. Hazır tapşıram. Ursunu çeçip veriniz. Ben hazır ilanım gelip durar. Iylap gelgen ısılaşı. Daima altak bağırıp buna çeksilip atar tekselir. Hiç kaçan araman yok. Bögül bulgan yok. Iylattı. Ben senin aytayım.
seni vermesine 2 litre benzin alıp gelip hükümet örtüğüne gelin. Aytı bile, örtüğün, üstün başa örtüğün, elge oşanın menen atın basın dep aytkanmın. Biroq oşonunda dagı sezgen jok, kim sezgen jok. Uşunu men sizden köp so'rayman. Köp balanın enesi katары, emini katары, sizin eniniz katары so'rayman. Uşunu çekip beriniz. Rahmat. Rahmat. Yer masalesi boyunca şunu açışımız gerek. Bunlar burada kançalanan yerler transformasyon olup yerlerge berilgende kimler algan? Bayağı kolunda barlar alttırdı. Berbeşinler жөнүнө kalıp ketip tuğanlar. Eğer de şunda yer transformasyon olup turan olsa, biz başka tarifte veririz tuğanlar. Şu yerin arasında komisya düzüp, oşu kaysi yerge kereyken oşu komisya aytsın oşunu veririz. Amurda ayrı hükümet yer hadisini özleri bölüştü verip koyup yürüttür oşunda. Kimdi kolda barlar, yer alar, kimdi kolda yoktur, yer almaydı. Eğer de şu transformasyon olup turan olsa, bunu biz kolga alamaz. Bunda tartıyı özgürtüyoruz tuğanlar. Урматтуу туугандар, эми орозо убагында сабыр боло берет. Берде айткан көйгөй маселенин баары эле мына район билебиз, область билет. Ошонун баары колубуздан келген нерсе ошо иш аракеттер жүргүзөбүз. Эми бир нерсе айтылат эле ошо азыркы жана Зелен Исламович өзгөн көрүш керек, өзгөн дейли күтүп атат. Ошо суроолор менен жергиликтүү кылса жакшы болот эле. Ошо биздин бир аксакалдар батабыз берип ошо Azık Sultaş boyunca biz Surovelik'ten verdi 2 adamçı. Hatta suda atağız ağay. Oşol boyunca çoğu alalmadık. Biz oşol boyunca çoğu verip koyunuz. Siz aytınız azı çoğulacak çiçek tepçi. Bizge çok verip olsanız biz tutamız sizde. Protokolda hazır. Sizler menen barıp biz bunu al. Deputatlar siz menen barıp buzlarına dayanmız. Murat'ın bir bırakın. Biz sizlerden soru tutar, çok tutarız. Urmatlı hakim, cevap etmiyoruz. Protokolda kaçar mısınızlar? Sizler ministerstvo araştırdan kullanmışlar. Protokolda ötkenlere sürüşmedik. Tarihte bayrak bozulmasınlar. Birinci yılda ben aytабайм, ötkenlere sürüşkende hazırına Жайык департаментinin директорун чакырабыз деди. Ошко чакыргандан кийин аркетте ким кол койсун, ошолорду баарын чакырыш керек. Урматтуу эл журт эми кайра айта берет. Мен жана жооп бердим го. Утурсамда дагы кайра айтып берейин. Утурамдачы. Мен Жогорку Кеңештин айыл чарба комитетине кайрылганмын. Ошолор келип ушул жерде көчмө жыйын өткөзөт. Ушул жерде көчмө жыйын өткөзгөндө жанагы комиссия дагы жокко чыгып, кайра комиссия түзүлүп, ушул жерден керек болсо ошол Караколжа районунун депутаттары, өзгө райондун депутаттары, жайык комитеттин төрагалары келип ушул жерде ошол көчмө жыйынга катышасыңар баардыгы. Ушул жерде көчмө жыйын болот. Караколжа айылдын өтүнүкү болбосо, кандай көчмө жыйын болот? Аны жогору жактан ким чечет? Ал жерде урматтуу туугандар, Buradan 2018-2019 yılı altın var deyip 3 milyon akça Karabağ ayı hükümetine düşkün. Alt yerde Palatex'ten akça çıkıyor. Oşol yerden altının kızı olmadı. O vakti saati gelip, Hayır punktörde yoktur biz buna. Bayap geldik o taza suyunu ana. Altına koyup verdi dur ama oşoldan kuşa su çağırına darya bulma. Anladın yani. Yemi 2-3 kişiye böyle şunda altın var deyip kula turan bolsa egerde oşo жерде 52'ge bölüp kozgoy turan bolsa жоопкерчиликти калтырасың айтып коет. Kim ошол алтынды талашып атат? Каерде алтын бар экен? Ким далилдеп берет аны? Ошон үчүн сиз эмнеде жооп бере албай атасыз го? Ошо келсин ошо. Антып айтпагыла элдер антып айтпагыла. Элдер билет. Алтын болсо алтын мамлекеттик болот. Эч качан ол өзгөдүкү же Караколжаныкы болуп бөлүнбөйт. Кыргызстан алтын болот. Bir an artık. Урматтуу аксакалдар, ата берип коюңуздар. Караколжа кызмат келип атат. Sorulara cevap verip koyunuzlar. Vatanın gelecek. Karabağ'da başka kim söyledi? Ben de sıra vardı. Sarıbala aynı hükümetten geldiler. Bizdekinden
Davut Kuladır. Çok kakıraklı aylık hükümetler sülöyle. Sizden beri yok. Allah kurbanlar, bunda kılaylı. Yemin şıngırıp aytkanda bana özümüzlerde bunda hakimge aytkamın egerde keyin kere çiğin bulup turgan bolsa al bir ayı, kötü ayı, bir ayı, çünkü beşikmeydi. Buna korkumuzlerde bağırdığı şu karakılcı ayı hükümetinin suraları berip attı. Sizin ordusunuzdan çıkmay çıktın. Anan emin buna özgür rayında dağılışlar eldir tutup atады. Biz oşo grafik tüzüp koyamamız. Hem turu düşünüzler. Egerde kalasanızlar bundan keyin daha kayra gelip şiir ötközüyoruz bu жерде. Akıllı. Oşo emin bana orozonun gününde birbirimize silah kandırlar tutmalı. Hükümetli güvenliğiniz, biz düşünce çıkıp atmayışlar. Bizler suayında ayda batalım. Bir adam var. Oşonca çıkırgan ayın hakim bunday. Her bir ayın hükümetten tuzunda emin barda özü ayıp koşulmuş yerde. Oşo 12 ayın hükümetten bir adam çıkanda bütüldüler. Oşonda iş tanıtını oşonda tutmak bizde köbeşmiyor. Oşonda hakimlik emeliydi. Bir minütte. Şu tüstü. Burada bir ele zavak kurur var. Kaçak var. Burada bir ele zavak bulup. Agay. Ben de bir sorun. Ben koyacağım. Adık malum. Agay. Hiç adık koyacağım. Bütün olsun. İşimleri ilgili olsun. Gelenekleştir. Partilerin çoğu rahmet. Razı oluşu. Volkan Surat taraftarda atar persiniz. Biz çoğu razıyız. Çoğu rahat olsun konuşturuz. Çoğu.